ako ste u mogućnosti i ako želite da nas novčano podržite, to možete učiniti putem linka ka PayPalu koji se nalazi u opisu našeg kanala ili u deskripciji bilo kojeg videa. Artiljerijski bunkeri na Kalemegdanu. Posetioci Beogradske tvrđave, uživajući u pogledu koji se pruža na ušću dveju reka, ni ne naslućuju da se u neposrednoj blizini spomenika Pobednik, ispod par brežuljaka, nalazi artiljerijski bunkeri iz Drugog svjetskog rata. Prvi od 3 bunkera koji su sagrađeni na Kalemegdanu nalazi se na severozapadnoj strani tvrđave, to jest na mestu nekadašnjeg zamka despota Stefana Lazarevića. Iako se u istorijskim dokumentima navodi da je bunker izgrađen u periodu između 1948. i 1952. godine, to jest nakon sukoba sa Informbiroom i zaoštravanja odnosa sa Sovjetskim savezom, odnosno pooštravanja mogućnosti napada na Jugoslaviju, verovatno je on izgrađen još za vrijeme Drugog svjetskog rata od strane nemačke armije, koja je odatle u potpunosti kontrolisala zapadni prilaz gradu, kao i ušće reka Save i Dunava. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, bunkeri su konzervirani, to jest topovska gnezda su zazidana, a preko cijelog objekta je dodatno nasuta zemlja, tako da je cijel objekat postao neprimetan za prolaznike. Bunkeri su ostali u registru vojnih objekata JNA sve do njenog raspadanja, nakon čega vojska gubi interes za ove objekte i tada oni postaju dio spomeničkog kompleksa Beogradske tvrđave.